Ahakoa ngā whakatūpato, ahakoa ngā whakahau kia matāra ngā kai hautū I runga I ngā huarahi, kāre tonu te tokomaha I te aro. Kua piki ake anō ngā matenga I runga huarahi I tēnei aranga ara ki te toko iwa. Me te aha tokomaha ke ake I nāianei I ērā I mate I tēnei wā I te rātau. He kaitaraiwa motu paika me tana pāhihi, kua tāpiri atu ki ngā kaute aituā mō ngā rā o te aranga. I tuki te motu paika ki te waka ki Dome Valley I Warkworth. He tuki tēnei I whai aka I tētahi atu anō, I te huarahi o Desert Road ki Waiōuru. E rua I aituātia ki tēnei tukinga. Wetahi nana kia. Engari iti noi ho rātou. Engari, kei reira ke te aitua. Kua piki te maha o ngā parekura ki runga I ngā rori mai te rātau. I tīmata ngā parekura ki runga I ngā huarahi I te praere I te tahuritanga o te waka o James Victor Robinson, te kaumāwaru tau. I te tahuritanga o tana waka ki roto I tētahi whira. Whai ake ana he aituā ki taupiri, ko Barbara June Mosley, 51 tau, te pakeke. I te rā horoi ki Ahipara, ko Wiki Anthony Barras ki te huarahi o Kawerau. Ko Fraser Douglas Nathan, rua te kaumātoru, me tētahi ko hunga, te kaumātahi marama noa, te pakeke. Te kaute o te katoa o ngā matenga, ko te iwa tāngata. Ko te horo te whiuta waka, ko te kai waipiro, me te whiuta waka, ara me te ngenge. Nō reira, kai a wai te hai pāpā nui ki te haukoti I tēnei raru. Kei a tātou katoa, te kōrero mo tērā. Ka oe waiho mō wetahi anake. Ka oe waiho mō ngai tāwanga pirihimana ki te tuku ngā kōrero. He kupu whakamutunga tā tēnei pirihimana ki te marea. Kia mōhio, kia tātou tamariki moko puna ngā tamariki nohi, e noho tūru ana I roto I ngā waka. I tēnei wā he tūreiti rawa mō etahi. He tā Gardner, te karere.